Dan pobede nad fašizmom u Boljevcu obeležen je polaganjem venaca na spomenik Čede Kecmana, komandanta 9. Srpske udarne brigade, javnim časom istorije i prigodnim skupom. Obeležavanju 9. maja prisustvovali su predstavnici SUBNOR-a, rezervnih vojnih starešina, lokalne ustanove, policije i drugih ustanova. Predstavnici SUBNOR-a, rezervnih starešina, lokalne samouprave i učenici osnovne škole 9. Srpska brigada prisustvovali su javnom času istorije kraj spomenika komandanta brigade, čije ime nosi Boljevačka škola. Podsećanje da je pobeda nad fašizmom veliki civilizacijski preokret, posebno je značajno za mlade generacije. Na današnji dan je pobeđen fašizam, Nemačka je kapitulirala i završen je Drugi svjetski rat. Današnji dan je bitan zato što je fašizam pobeđen i oslobođene su svi narodi koji su bili pod Nemačkom. Važno je, Čeda Kecman je bio komandant 9. Srpske udarne brigade i posljednji komandant koji je učestvovao u proterivanju Nemaca posle proboja Solunskog fronta preko Slovenije i dalje preko Austrije. Zato smo se mi opredelili da danas baš ovde položimo vence i da održimo školski čas, da bi deca imala precizne informacije o kapitulaciji.